idam kim tak hiam zong mi te Zolan Voice Television pan hong mwa kung ke kamin san boy hi tuka lading gam vai to ki sai thei hwai thu tom te hi Public Voice Television pan tang ko na hong nei ding hing news khat na zogam falam gam hwam India le Myanmar gam gi chaw khwa a mi pi gal kap te in ukna bulu gal kap len August khan ni som ni in busim u a tay ye mu dutiya bo mu ji we myo pai akihel ngong tat gal kap sagi si a mi pi gal kap khat liam hi chi in PDF zolen in tang ko u hi jing sang nai khat le lang pol pan ki pan nai nga sung bang asot lang ni ki kap na oma mi pi gal kap lam pan drone to bom khya tin ngong tat gal kap tampi liam u a khut toy pa lo tay yen mu ki hel ngong tat gal kap li mi pi te lama ki bu in hong tai hi chi thu tang ko na sunga ki hel hi ngong tat gal kap ten thau pi le thau mok lot gop na hangin chaw khwa sunga mi thup liam ma twa lak panin mi khaten hong nu sia hi twa ba na ha kha khopi wonji enya pan ngong tat gal kap te thau pi mok lot na hangin kum som nga le nga nu pi khat si in pa pi khat liam hi News ni na ZFU PDF Zolenin Galdo na azat ding bom khyat na drone ki bol khezo ta hi chi in Engineering and Innovation Department in August khani kwani in pulakya o hi drone in somlani kg pan somlanga kg ki kal agik pozowa hui lak taing kwa gamla na dong pan ki hol ding hi bom khyat nop na mon Google pan target koi in auto to khyat thai na le manual to zong ki khat thai hi tai zanga dong aki hol thai ding aki sam technology ki nei khina mailama sum nei na to ki zui in suicide bomb le suicide drone zong ki bol khelai ding hi chi in PDF Zolen e Engineering and Innovation Department a tune khatin gen hi PDF Zolen in Kintao drone tai khai ye drone le te yu po sam ye drone chi in nam thum khen in ki bol khe zo wa ki pol na dang te a ding in zong ki bol sakhi chi u hi news tumna ukna bulu te ga van leng tongong tatna te associate ding in project dragonfly chi min to we hem pye len na bol na ding fan chon na pan akinga sumte galwai na sep zia to ki zui in hoi tak ki jang theya lenat pol khat zo ki jang ta hi chi thu August khani kwani in NUG Ministry of Defense in tangko na khan ne yo hi to pen bangdan lenat ahia koya ki jang thei chi thu gen chan na nei khenai lo wo hi and Eugene to project ading sumla pai to apan pi mi pi te le mi pil mi siam mi min thang te tunga lungdam ko na ne yu hi News Lina Sagai Division Kalay Township Taya Gong Khwa a ngong tat gal kap te in abesa August ni pan ni li sung in som nga le ni halu hi in pol khat kal khamin bulu u a van adei tengu ala khit chang susia u hi chi in khomi khatin gen hi khakipat chilam mi pi gal kap te le ngong tat gal kap te langni ki kam na omin khomi vek pi phyal gal ta yu hi ngong tat gal kap te in atai zo lo nu mei naw pang te le khang ham mi som thum kim manu a August ni guk ni kha khya ki khinu hi chi in khomi ten gen hi taya gong khwa a in za thum bal oma mi tul le zali wal tengu hi News nga na abesa August ni tumni Cambodia gam nompen khopia ki bol asom nga le nga veina ASEAN နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံလေ August ni li pan ni nga a ki bol ashe asha thai tiညီလာခံna ASEAN Bell Pol American China Russia Australia India Japan South Korea gamte pan Foreign Minister ki mu khopna a gal kapte ukna bulu Myanmar gam vai le American House Speaker Nancy Pelosi e Taiwan zin na vai kinak kup mama uhi chi in international media tonga swak sakuhi ASEAN နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံဟွန်ပေါ်ရမြန်မာဂမ်အိုင်တန်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ပန်အဟီလုံตางมีขัดกะเทหิมะตะเซเลสากาซาอินญาลากว่ามาไปโลฮีอาเซียนลุตังปีคัมโบเดีย Prime Minister Han Sen E to gen na sunga
democracy vai asem mi li te si dan pyak tha lu na hangin nyein chan ye amyoda silong ni nyu ye le naingan ye ading phat twam na omlo hi chi in me online tunga nak pi mo sak na thu pula khi American Secretary of State Anthony Blinken in Maikuma Saka Sa e boarding election by to Kimpi loading ji in August Kaningani press release sa pulaki to ba na Myanmar gamzina Saka Sa to kimu khopna ane Russia Foreign Minister Zong Mo Sakhi News Gukna kikap na tamnamun zogam mindat khopi sunga saka sa inbu tang to ki silent chipu a jangtan in zwa ku hi chi thu August khani gyat ni in komite in genu hi tu lai tak mi pi te in bu tang a lei no pule byak na sia te thukim pi na bek to de za ki le theina pin in cha pi the in koi thei lo hi saka sa phalna byakina koi kha in akisap hunjang byak na sia te thukim pi na to kila thei bek hi chi in khomi khatin gen hi saka sa in August kha niguk ni pan ki pan bu tang ip khat jet stur som li to zwa ku hi gal kap te in ukna bulu khit CDF main dat le saka sa langni ki kap a ki pan bu tang le nek le don pok thei na nak pi in khak tanu a in le lo nu sia gal tai dong twak mi tur ko wal om hi chi in ge nu hi News sagi na tulni le somni le ni kum July khasung ke ye amyota asi ayong KNU le tang tunga KNLA KNDO le saka sa necha sound BGF ke kal ke kamna zani le som nga le kwa ve pha hi chi in August khani gyat ni KNU in tang ko u hi July khasung ke kop na a saka sa BGF akikom zathum le som gyat le guksia zani le som gyat liamin KNLA KNDO lampan mi som le ni sia som ni le guk liam hi chi in tang ko na sunga ki hel hi saka sa I thau pi lot gop na le mai sia na hangin mi pi som le kwa in si lo in mi som ni le guk liama mi pi in som li le byak na in khat ki sia hi chi u hi to ba na mi pi som li le kwa in mat le hen thwa ku a du the two khayai ta mahatin ne ni sungpan mi pi tul som kwa le tul li le zasagi le som guk le kya le nyang le pin khayai ta maha tong ne ni sungpan mi pi tul som guk le tul khat le zakya le som kwa le kya te in le lo nu sia in gal tai u hi August ka ni thum ni UNOCHA kai khop na a okna bulu ma gam sung boy na hangin mi pi gal tai mi teng thum le tul som li le tul guk oma okna bulu khit mi pi gal tai mi teng gyat le tul som guk le tul guk ke be lapin July kha som ni la nga ni dong mi pi gal tai vek pi gom mi 1.2 million val pha hi chi u hi News gyat na gal kapten ukna bulu khitso gam sunga ni simpyalin mi hingtunga ngong tatna a om simin thupwak to ball theina ding aswakta amwan hwai ding ki polna Human Rights Commission khat ki sam hi chi in civil society organization som thumwalin som gyat le gyat phok na August kha sagi ni lungut na thu tang ko hi saka sa khut nwa ya om Myanmar နိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင် MNHRC hep khyat zo na ding le api ching zo Human Rights Commission thak hong pian zo na ding NUG in thapyak hwai na thu zong tang ko na sunga ki hel hi MNHRC in saka sa ngong tat na te lang pangin phola khyat ding CSO ten ngen ma ta se le all mo lo in pol pi ve u a hi manin gambup hwam Human Rights Commission thak kino sap hi chi thu tang ko na sunga ki hel hi News gyat na gal kapten ukna bulu khitso gam sunga ni simpyalin mi hingtunga ngong tatna a om simin thupwak to ball theina ding aswakta amwan hwai ding ki polna Human Rights Commission khat ki sam hi chi in civil society organization som thumwalin som gyat le gyat phok na August kha sagi ni lungut na thu tang ko hi saka sa khut nwa ya om Myanmar နိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေး Commission
MNHRC hep kya zo na ding le api ching zo Human Rights Commission thak hong pian zo na ding NUG in thapya kwai na thu zong tangko na sunga ki hel hi MNHRC in saka sa ngong tat na te lang pangin phola khyat ding CSO ten ngen ma ta se le all mo lo in pol pi ve u a hi manin gambup huam Human Rights Commission thak kino sap hi chi thu tangko na sunga ki hel hi tuni zolen pan thu tangko na hi za chini mai kala chidam takin ki buki ni